Mang, kenal naon? Iya biasa kan ngobrol, kenaon? Bener namut Arit. Oh, ku si Panji tadi. Oh, ku si Sok Panji. kayak itu ke si Panji lah, kayak Siap itulah. lah. Oh, bener si Panji lo bawa duit nak. Ji, minjem Oh, duit atuh. ya gimana ti mamang ente duitnya. Mang gini ngawa. Ji, eta bikin heula we kasep bager, sok make Panji mah gampang tos. Sok bikin lah eta. Oh, dikenalin Kang. Siapa tuh? Oh iya tuh. Kang, nah dia tuh kayak udah dibikin tadi kasih Dodi. Maksud teh Arit lain duit. Si Dodi mah ngomongnya duit. Atuh cokot dicokot. Tuh. Ah, tuh Sar Dodi nak. Rod.